39,5 boldu. 39,5. Erkek bu. 39,5 boldu. Akbata mal bazarı. Sen bu küçtüsü kança oldu küçtüsü? Erkek. 21.000 boldu buna. En küçtüsü buna. Kulum. Jigitler bunga çeyin tartık uylardı. Tartık жылкыларды. Анан мына кой базар, торпок базарды аралaganda шумо өтөлө койдун белин тартып калдыбыз, же торпоктун белин тартып калдыбыз. Мына көрүп базардын кандай тыгындыгын. Ана ошого ушул жерде туруп эле чыкканын, точно алганын баасын, же бербей койгон баасын артынан ушинтип кууп жүрүп тартып коебуз. Мисалы үчүн бу, аба канча болду аба? Толбай сынчынын аты. Толбай сынчынын аты. Беу. Yok erkek. Erkek. Kança kalып tuр буну? 60.500 bu. 60.500 kalып турна. О, рахмат аба. 60.500 kalып турна. Жазгам не аба бул? Пишти. Жазга пишти бул. Шеп, бу кашка койгончо болду? 9 болду. Ургачы. Ургачы эттүү. Багылган, семиз жем жеген мына 9.000 болду. Ургачы коз кой. Шеп, бу канча болуп кетти, шеп? 64 болду. Şu kança айлык şu ава? 1 жаштан өткөн, 1,5 жашар болуп калды. 64.000 сом болду мына. Бука. Койлор чыгат го, койлор. Койлор канча болуп кетти ака? Шул кой. Ну козулуусу канча болду? 15.000. Козусун карагылы. Козусу өзү 15.000 мына. Куйрукту көрдүңүздөр, мына былкылдайды. 15.000 сом болду козулу, эркек козусу менен. Ночу бол, арзаны канча болду, арзаны? Arzanı 5 oldu. Арзаны 5.000 болду да? Арзаны деле кымбат го? 5.000 болду. Бияқта мына 38 болду. Ургачы бул. Көрдүңүздөр, мына айгыр боло турган түрү бар экен муну. 38 болду мына. Şu ala torpok kança oldu? Ala torpok bu. Kança oldu? 19 boldu. Şunday deň, 39. Şu özü 39 boldu. Bul parodası üçüncüne kımbat bolup ketdi bu. Paroda uydun. Torpogu, erkek torpok bu, erkek torpok. Uruktuka. 39 bolup ketdi. Atak mı özüzdükü barçı? Ava? Özlükle 37'den. Kança? Çaçırsan 37'den. Çaçırsa bu 3'ü 37'den bolup kat. 3'ü 37'den bolup kat. Arqısı ha, 4'ü 37'den bolup kat eger çaçırsa. Biroq o alası özü 39 bolup kalıp tur. Şep bu kozullar kança oldu endi kozulları? 12.000 somdan boldu. 12.000 somdan aylandı şulara? Urgaçı erkek kozular menen bular. Urgaç kozları menen. Urgaçı kozular menen 12.000 somdan kaç aylığa ketdi bular? Oşko ketdi. Oşko ketdi gerek bolsa mına. Mına oşko ketdi 12.000 somdan kozulu koylar. Emi oşski bolup ketdi emalar. Şebim bu kança olup ketdi bu koz koy? 7.400 boldu. Soyuşka jarayt. Eti var. 7.400 сом мына. Ушундай болгон союш алсак болот меймансыманга, алыстан келген конокторго. Так. Монтип көп чыгып калгандарды сурай албай калабыз. Булар өздөрү эптеп, бириси жетелеп, бириси аркасынан ургулап, сокулап эптеп жүдөп чыгып кеткен болот. Мен барып андан мешелер жүдөтпөйн аларды. Şu birden жетелеп чыккандарын сурай берели. Бирөөнүн дагы жирине тийбейли. Өзү азыр элдин барынан нерв тарраң азыр. Мына жигиттер базардын ичинен дагы бир көрсөтүп койрет. Бекер турганда бекер иш. Ошондой болгон ажы-гужу тыгын базар мына. Базарга келсеңиз, монтип өтүктөрдү кийип, таярданып келиңиз, сасык кийимдерди кийип, рабочилерди. Бияқанан кроссовкада туфлиде келип, бияқтанан туфли калып жыңайлап кетесиз бияктан айтып коеюн. Шепем, бу канчадан айланып калды булар эми? 35 эми? Эркек ургачы. Ургачылары 35тен жалабат. 35тен булар эми жайлоого кетеби эми? Жайлоого кетет, 35тен айланды ушуларына. Сөөктүү. Жакшы торпоктор экен. Жайлоого чыкса булар çoğun kunacım olup geldi burası. Şefim şu küçtüğüsü kaç oldu küçtüğüsü? 33 canım oldu buna. 33 canım buna. Avam getip kaldı, ülgürüpe kaldım.
Kudacınlar kança olup ketdi, ava? Acaba? Ne acaba? 1000 so'm başça veriyor. Qarang, mına, mına. Ali hazır. Tappa. Acaba markasından 1000 so'm olib keldi. Savdogar shunday bo'lish kerak. Acaba assalomu alaykum. Sizning yashingiz qancha bir duo qilib qo'ying. Ömrüm uzun sonun peki günahda hem bolsun ben Allah'a Amin. tapmandarım. Amin. Amin. Allahu akbar. Quruq bo'lsa ham rahmat. Acaba sizning yashingiz qancha tayla? Ne? Qulachinlarni aldingiz. Qanchadan olib yurdingiz ham bularda? Birini 42 yarımga. He. 41 yarımga. Birini 42 yarım, birisini 32 ga. 37. 37 ga, ava. Mana bozordagi savdogarlar mana jigitlar. Arkasından acaba markasından жүгүрүп чыгып туруп, ава 1000 сом ашча берип коюп, siz bundan алып коюң деп. Шунда, таза шундай болсо, Куда каласа жашоо оң алып кетет. Шеп, бу канча алып кетти бу? 138 ге, Жашы канча эле? 2 асы мына. 138 ге сатылды мына. 138 ге сатылды. 2 асы жашы. Кой канча алып кетти, ава? 8800 болду. Солук, Солук. Шепем, assalomu alaykum, qandaysiz? Işleriniz yaxshimi? Qancha oldu qunacı nemi? 46 oldu. 46 oldu. Haydap qo'y. 46 oldu mına. Bo'ldi mına. Estep жүрөбүz aka mına. Palvon, tovuq qancha oldu tovuq? Satılbay kaldı, Biznes bugün bolmay kaldı. Endiki bozor Kuda kalasa bolot. Neme arkaga жол жок, только вперед. Экинчи келбей койбой калган сатылбайт экен деп. Bir gün болса, bir gün satılат, чынбы ака? Мына şu bala жалы, ака кайсы каналдан сизди көрөм дейт мына şu bala. Бияк кара, уялбагын, Уялбагын, даңгел багын. Оппо, базарга тез келип тургун. Соданын жагын жара турган болобун. Себеби бу канча алып кетти? 10 000 болду. Козу кочкор, Козу кочкор эттүү болду 10 000 сом. Ургачы эттүү экен, адашып алыппыз бу. Серке болду канча ака? 6700 болду серке. Эттүү мына. 6700 болду. Ака бу Kança oldu mu tay? Sarıtay kança oldu Sarıtay? Kança oldu? 45 boldu. Mına erkek Sarıtay. Burada sarı. Akçalı ak kuyruk. Ya Allah sardım. Oo. Kaça dediler? 45 dedi. Az resmen çıkmadı. Mençe bir yakta vacı köp da bir yakta. Ana men aytқан бааны жаттап калган аракет кылбайм да, ошо дагы көзүм менен дагы эмнени тартайын деп ошону карап көңүл бурбай калам. Мына көк кунажын болду, мына жакынкы күндөрдө туй турган кунажын 55 бе? 54 болду. 54 000 болду мына. Мына жигиттер. Эми уй азыраак түшүп калды. Өзүбүздүн уйлар азыраак түштү. Элиттин уйлар кымбат эле ойдон турат. Кайра айтсам муну. Жақын күндері туйтын, біріншісін туйт. 54 000 сом. Пекерчилик малда өзім реклама алып тұрам. Той топыр болса хабарлап көресіңер. Улак болса өзім барам, башка той топыр болса камерачы балдар барат. Монтажын кылып, тыйын чыга дискин флешкасын беребиз колуңарга. Улак болса барып өзім ошо жерде катышып берем. Bir атты бересіңер, жанын сууруп, чабып, кууп жүрүп тартып берем. Кызмат акыбызды келишим бада. Келишебиз эми. Сер калаган акчага ушу арзан десеңер арзаныраак, жакшысын десеңер кымбатыраак болуп ушундай кызмат көрсөтүп беребиз. 0550 35 37 номерге чалып, эртең бүрсү күнү 10 күндөн кийин той келип тартып бер десеңер, колду көкүрөккө коюп кызматта болобуз да буюрса. 5 gün çıkasın öyle. Mo koy таксы кирет экен да, Таксы киргенге канча алды? Таксырым? Kança oldu? 11.600. 11600 болду. У солук кой семизе еттү. Пычмал экен бу мына. Пычмал, кочкор. Еттү. Не пычмал болгон экен, еттү болупту. Аны пычып десең аны. Во мына биякта күчтөлөр келди да. Şu ek kişinekler kaç oldu? Şu kişinekler kaç oldu ama? 65 oldu. Yok siz tartkan yok mu? Dorpakla tarttın. 65 oldu. 65 oldu. Şey yok pırasıtından tarttıkanda öldürüp de var yoktu. 65 oldu mu? YouTube'dan görünce tasını tartıp görecek erkek. Eko 65 mi nazikler? 32.500'den oldu. Ulan kaç oldu?
Şey şu Maliş kadar kaçadan mı oldu? Kuşlar kaçadan mı oldu aka? 37 bin oldu. Eko 37 bin oldu. Eko 34 bin oldu mı? Kecha Bazar Qorgondagi ağam bolsa kerak. Bu yoqda bazarda ko'rganda oldim mana. YouTube'a chiqar qo'y YouTube'a. Ova. Bahasini unutib qoldim Bazar Qorgonda qanchada ekanini. Bu yoqda sotilib tur. Bular pichmallar bular, ha? Ha, to'shdan o'shalar hamda. Eko qancha oldi dedingiz aka? Qaytalab qo'ying. 34 bin. Eko 34 bin bo'ldi mana. Pichmal, Malish, Mirinos, Qo'chqorlar. 38 bo'ldi shular. Buni ekon tartganmiz 65 ming bo'lgan. Bu bo'ldi 38 отдельный. Bo'ldi, startman aka. Bu qala tartib qo'yaymi, biroq, ha? 104 bo'ldi. Eko 104 bo'ldi mana. 52 mingdan bo'lib qoldi. 104 ming bo'lib qoldi mana. Shunday bu qala. Assalomu alaykum, shey, qanday yaxshimi? Yo, shey, buqaning jinnisi qancha bo'ldi? Satilmay qoldi. Shunday bo'lgan cho'ng buqa satilmay qoldi. 112 ga satilmay qoldi. 112 mingga satilmay qoldi. Shunday cho'ng buqa. Buyursan arqalar sotamiz ham. Bu yoqda kuchli savdolar ekan bo'ldi buni. Ko'rdasizlar buni, Teken. Teken 15 ming so'mga beraverasiz, 10 ming oldik. 5 ming sayvaydasan sразу berasiz buni. Dangal berasiz. Buni muyizni ko'rdasizlar, ham bu Japay to'yechkiday bo'lib. Jiligin qara. Bu muyizni ko'rsanglar, ham bu ne? Bu muyiz o'zi estetik bo'la turgan bo'ldi turadi. Muyizni zalga ilib. Arqarday o'ltiradi. Qancha olib turibdi aka ya? Pul teka bo'lib turib 10 ming so'm. 10 ming. Foydasini beramiz biroq. Bir so'rab ko'ringiz. Bir qo'l silkib so'rab ko'rsangiz. Hava bu qo'shqorlar qanchadan bo'lib ketdi etdilari? Bu 14 ton bo'ldi, Eko, ha? 3'e 14 ton bo'ldi. Shunday. Jemjegan tishirlik qo'zi qo'chqorlar bo'ldi 14 ming so'mdan. Tak. Bazar. Qanday ele taravotgan yo'q paka? Paka sodalar ulanadi. Qo'sh bir. 85 bo'ldi. Ber bir qo'shing. 85 bo'ldi. Tashi qancha ekan bu? 6 ya? Uloq-buloqlari bor. 85 ming bo'ldi. Ulog'i uyri bormi? Bo'yi 1.50 chiqadi. 1.50 chiqib qoldi. Xo'p, chaqchiliklarga to'ylarga mingili. Bu qancha olib ketdi torpoq? 29. 29 urg'ach. 29 ming torpoq bo'ldi. Urg'ach. Bazarning oldingi kuchli qo'shqorlari Eko oldi qancha va? Eko qancha so'm bo'ldi? 7.25. 37 ming 25. 137 ming nos. Pul 25 ming bo'ldi. Mana jigitlar, qo'shqormi, qo'shqor ekan, nima ket. Ko'rdasizlar, ketayotganni. Jigitlar hozir Qaradaryoga chaqirishdi. Qancha oldi o'sha? 56 ming bo'ldi majin. Hozir Qaradaryoga chaqirishdi. Bir uyda bar joq sotiladi ekan jigitlar. Aniq o'sha reklamani bir ko'rib qo'yinglar. Sizlardan so'ramiz. Kelib bir uyda bar joq mol, qo'y, saroy, uyi polni sotiladi ekan. Al reklamani biz jo'natib o'tamiz. Bir nimaga Indiyaga bar operatsiya jasash kerak ekan, cho'ng summada ақша kerak ekan. Bar jo'g'ini sotib o'tadi ekan o'sha uy bilan. O'shani xabarladi, buyursa hozir. O'shani birinchi olib tortamiz hozir. Qayrimduluk qilg'isi kelganlar o'sha videoni ko'rib qayrilib qo'ysanlar bo'ladi. 11dan ketdi. 11dan ketdi shu qo'ylar. 11dan ketdi shu qo'ylar. Aqsan esa to'tamiz bu yoqda. Jigitlar o'shanday. Yaxshi emas ish bo'lib tur. Barib hozir tortamiz. Qayrimduluk qilg'isi kelganlar qilib qo'ysanlar o'ta yaxshi bo'ladi. Shul Indiyaga operatsiyaga jo'natib deb bar jo'g'ini sotib o'tgan kezigan hozir.